Kad sam čula da je ekipa stvarno top i glumačka i cijela ta priča je odlična jer je onako malo krimi. Ima tih elemenata ubojstava, intriga, svega. I još gledatelje svašta očekuje. Pozdrav svima, ja sam Marija Rizvić i sad ćemo gledati scene iz Sjena prošlosti. Što je ovo 2 karata? To ste tražili, da. Uopće to ne izgleda tako. Vi da niste Macin prijatelj, ja bih... Znači ja ne vjerujem da ste to onako simbolično izvukli. Jer ovdje sam tražila zapravo prsten da me Mato zaruči. A eto, na kraju me Marko zaručio. Da, neka me bude sram u njeno ime. Ali dobro, šta, cura zna šta hoće, osvojila je Matu i eto, dobila na kraju prsten. To je to, jel? Možemo dalje? Iduća scena, doručak a la Blanka. To se sjećam kad smo snimali, to je bilo jako smiješno. Blanka je kao veganka, ja nisam. I to je to. Znam da su ljudi izvlačili tu jabuku, da im je to bilo kao ono šokantno da sam njemu ostavila jabuku. Da jesam za doručak. Imamo mi svoje vrijeme za kao glumačku probu i onda se snima pa 3-4 ponavljanja. Ovisi koliko je zahtjevna scena. Ako su neke kratke, onda brzo, a ako su neke baš ono, neki dijalozi s puno teksta i puno emocija i svega, onda se to radi malo duže. Inače, kad se snima serija ovog formata, da, sve je jako zapravo brzo. Mora se brzo odraditi i puno se tog snimi u jednom danu. Pa kad su mi ponudili Blanku, bila sam oduševljena jer baš mi se svidjelo što je ona pilates trenerica, a ja inače puno treniram i pilates sam vježbala godinama, pa mi je to bilo kao super da ću moći malo i vježbat. I kad sam čula da je ekipa stvarno top i glumačka i cijela ta priča je odlična jer je onako malo krimi. Ima tih elemenata ubojstava, intriga, svega. I još gledatelje svašta očekuje. Ovo je samo mali početak, šta će biti. Bila sam oduševljena i evo, baš sam sretna što sam dio tog projekta. Ustaje se ponekad dosta rano, znam nekad i u 4:30 biti budna i vozi me na set, ne znam, u 5:30. Ima dana kad si cijeli dan 12 sati, ima dana kad si manje, imaš nekad noćne scene, jednom smo snimali do 6 ujutro. Ali meni je to je dio mog posla koji ja obožavam i stvarno evo, ne mogu se žaliti da mi je to sad nešto naporno. Mislim, bude čovjek fizički i psihički nekad iscrpljen, ali ne znam, meni je stvarno gušt jer je ekipa fenomenalna. Znači nije da to kažem samo tako, jer moram, nego stvarno i ekipa iza kamera i produkcija i glumci su stvarno fantastični i sad smo se toliko već svi zbližili ko obitelj i provodimo toliko sati dnevno i baš nam je lijepo. Pa najviše sam se zbližila sa Jankom Rakošem, Matom, jer smo najviše snimali ja i on, a i cure su hit. Jelena Perčin, Dajana, Ana, Marina. I uvijek je neki smijeh s njima, stalno su neke zezancije. Pa ja volim pogledat zato što volim se korigirat. Volim vidjeti šta je to. Uvijek pogledam prvih 10 epizoda, to mi je onako obavezno. Da uopće vidim kako svi funkcioniramo i da znam šta treba eventualno korigirati i da vidim da li smo na nekom dobrom putu. I onda pustim, više nemam niti vremena gledat, ali nekad ovako ako imam onda upalim i vidim. Jer, mislim, serija me i ova privukla pa mi je, iako znam radnju, super mi je nekad pogledati. Pa evo recimo sve ove scene s Matom su nastajale na jednoj lokaciji u jednoj kući. I tu smo provodili po 12 sati i anegdota je bila da smo uvijek u pauzi spavali u tom krevetu. Svi skupa. Odmarali. Tako da evo, to je recimo anegdota sa tim scenama sa Jankom. Janko je baš super prijatelj i baš nam je super to sve bilo. Ovo su bile moje reakcije na scene Blanke i Mate iz Sjena prošlosti, a vi i dalje našu seriju možete gledati svakim danom od 8:15 na RTL-u.